Dobrodošli na kanal George Smith. Gentlemen, this is Lucy. Lucy je glavni lik naučno-fantastičnog filma. Meni je plakat, reklama, za ovaj film privukao pažnju. To jest ovaj uokvireni tekst koji kaže ono što ste verovatno mnogo puta već čuli. Prosječna osoba koristi 10% kapaciteta svog mozga. Pa, dragi moji, za one koji nisu znali, to je čista laž, ili ako hoćete da budem blaži, mit. Pretpostavlja se da je taj mit star čitav vek. Naime, još pre 100-tinjak godina neurolozi su započeli proučavanje ljudi sa oštećenjima na mozgu. Dakle, nađu čoveka sa oštećenjem, lociraju oštećenje i onda proveravaju šta to čovek sa takvim oštećenjem ne može da radi ili kakve to posljedice ima po njegovo psihofizičko stanje. Nemojte me pitati da li je bilo i namjernog izazivanja oštećenja da bi se ustanovilo zašta je odgovoran određeni deo mozga. Ne znam. Danas se za svih 100% moždane mase sa manjom ili većom preciznošću zna koji deo čemu služi, ali na samom početku istraživanja neki neurolog je izašao u javnost sa izjavom: znamo čemu služi 10% ljudskog mozga. Da li je to preinačeno u rečenicu sa plakata da bi se sakrila nemoć tadašnje medicine da ustanovi čemu služi ostalih 90%, ili je rečenica koristimo samo 10% mozga zvučila interesantnije i pomalo magično, Bog zna. Svakako ostavlja prostora za fantastične ideje, a Hollywood je majstor da takve ideje iskoristi u komercijalne svrhe i za još malo zaglupljivanja širokih narodnih masa. No, vratimo se Lucy, glavnom liku ovog filma. Ova devojka je sticajem nesrećnih okolnosti postala žrtva mafije koja proizvodi i švercuje novu sintetičku drogu. Nju, kao i još par ljudi, su rasporili i u trbušnu duplju joj stavili kesu sa drogom, zašili i pod pretnjom njenim najbližima poslali na avion da neopaženo tu drogu prenese u drugu državu. Zbog gluposti njenog čuvara koju je udario u stomak, kesa se probušila. U kesi je bila sintetička verzija enzima CPH4, koji, navodno inače u malim količinama, proizvode trudnice u 6. mesecu trudnoće da bi fetus formirao sve kosti u svom telu. Taj sintetički enzim je krvotokom dospeo u velikim količinama u Lucin mozak i počeo da otključava onih neaktivnih 90% mozga, zbog čega je ona dobila razne moći, a neke od tih je spomenula majici preko telefona. Poslušajmo. Mom? Yes? I feel everything. I can feel the gravity. I can feel the rotation of the earth. Pa ne verujem, dokle više? Može li proći neki film da se u njemu, iako to nema nikakve veze sa radnjom, ne spomene zakrivljeno zemlje, njena rotacija, gravitacija, revolucije planeta i slično? Mada, s druge strane, to se fino uklapa u gomilu fantastičnih izmišljotina i mitova u filmu. Čekaj, stani! Posebno upozorenje obožavaocima gravitacije i rotacije Zemlje. Nemojte koristiti drogu, bilo kakvu, u nadi da ćete osjetiti gravitaciju i rotaciju Zemlje. To ne radi. Toga ima samo u filmovima fantastike. Nećete ništa postići osim što ćete ugroziti sopstveno zdravlje. Ako vas je ovo saznanje uznemirilo, posavjetujte se sa svojim farmaceutom ili psihijatrom.